I bi to čuveno istraživanje preneše ga svi živi kao veliku pobedu studenata, kao razbijen SNS, a da niko živ nije stvarno obratio pažnju šta unutra piše i koliko je situacija stvarno loša. I da, morao sam da operem majicu nekada, danas mi je rođendan, jebi ga, ne zamerite. Sve što ste videli na režimskim i skrivenim režimskim medijima je to da studenti imaju 9% više od SNS-a i to je to, sve ostalo su vam sakrili. I zato opustite se, otvorite neko pivo, pa da porazgovaramo malo. Da, CRTA i Stanford su pre 3 dana objavili istraživanje po kom studentska lista prvi put vodi ispred SNS-a, Vučić je zbog njega usred apsolutno debilozne i nepotrebne posete Kijevu, gde je bukvalno samo otišao bez ikakvog smisla i poente, držao predavanje u propagandi novinarima, a tabloidi su istog popodneva naslovnice napunili povlačenjem Bojane Maljević sa liste na koje nije ni bila, da pokušaju da zavade 2 univerziteta. Sve samo da se brojke ne gledaju, ni SNS, ali ni mi. Pa ja sam ih gledao, prošao sam svih 50 i nešto slajdova, red po red, i unutra ima mnogo više od jedne cifre koju su svi mediji preneli i otišli da gledaju reprizu Argentine fazon. Inače, ako vam ovaj video bude koristan i smatrate da ga treba vidjeti više ljudi, odgledajte ga do kraja i ostavite like. Također, ostavljanje komentara na kraju videa i ostajanje na YouTubeu da se gleda nešto drugo masovno pomaže ovom videu, tako da ako želite, hvala vam. Ali ajmo iz početka. Prvo, ko je ovo radio i kako? Istraživanje su sproveli CRTA i Democracy Action Lab sa Stanforda. Teren je odradila agencija Pulsar od 10. do 24. juna licem u lice na 2324 punoletna građana. Uzorak je podeljen na 6 regiona po gradu i selu, polu, godinama i obrazovanju. Margina greške je 2,08%, ali je mnogo veći problem broj pitanja zbog kojih se daju manje tačni odgovori zbog nestrpljenja. Također ne odgovara onaj koji otvori vrata, nego onaj ukućanin koji je poslednji slavio rođendan, da ne bude u svakoj kući da je pričao samo najglasniji. Podatak koji niko ne pominje, stopa odgovora je 24%. Više od 3 od 4 čovjeka kojima su pokucali odbili su razgovora. U Srbiji 2026. neće da priča o politici s nepoznatim čovjekom koji nosi tablet, pa onaj čija cela kuća radi u javnom preduzeću, matorac kao i onaj koji mrzi režim. Javno preduzeće protiv Vučića ne sme da priča, većina njih će biti naterani ne glasaju za SNS. Matorac je za SNS, ali ne razume šta ga pitaju, boji se, i onaj koji mrzi režim neće jer misli da ga SNS intervjuiše. A sad možemo pređemo na brojke koji kažu da za početak 60% građana nezadovoljno je funkcionisanjem demokratije. U februaru 2024. bilo je 55%, što ne mora da znači ništa, već koga su ispitivali, kako se zalomilo. Kod mladih od 18 do 29 godina nezadovoljstvo je 84%, kod ljudi preko 65, 63% je zadovoljno, znači matorcima ništa ne smeta jer ne znaju, ne izlaze iz kuće, gledaju TV po ceo dan, a fakultet kaže da je 80% nezadovoljstvo. A pazite ovo, među glasačima SNS-a demokratijom u Srbiji zadovoljno je 92%. Među glasačima studentske liste 2%. Gledaoci Pinka, Happy-a, Informera i tako dalje, 84% su zadovoljni stanjem demokratije, RTS 73, a N1 i Nova S 94% nezadovoljstvo. Ovo je jako bitno da zapamtite jer dolazimo do onoga o čemu sam pričao na početku. Ali pre toga ima jedno pitanje u ovom upitniku koje nije tu bilo slučajno. Sme li popularna vlada da menja bilo koji zakon, uključujući Ustav? 2/3 Srbije kaže ne, glasači SNS-a 58% kaže da. Sme li popularni predsjednik da se kandiduje neograničen broj puta? Glasači SNS-a 66% kažu da. A pa jeste sad ovo, vladanje bez nadzora Skupštine opravdava 78% pristalica vlasti, a kod publike javnog servisa koji se naplaćuje uz račun za struju, 58%. Jedina uteha je trend, jak vođa iznad zakona, bio je prihvatljiv 44% u novembru 2022, 31% u aprilu 2025, sada je na 28%. Da kažem, malo se tu treznimo kao, ali se ne treznimo svugde jednako. I tu dolazi deo istraživanja koji me najviše pogodio, a koji nijedan medij nije prenuo, jer možda bude poziv za buđenje ljudima koji su protiv režima. CRTA regione spaja u 4 grupe, a i južna i istočna Srbija su po svakom preseku totalno druga država od ove u kojoj mi živimo. Jedini region gde je većina zadovoljna demokratijom, 54%, dok je Vojvodina 71% nezadovoljna. Jug i istok su također jedini regioni gde Vučiću veruje većina, 54% naspram 26 u Vojvodini i 34 u Beogradu.
Jedini region gde je protivljenje studentskim protestima veće od podrške, 50:43. Region gde 41% ljudi misli da vlada sme da menja ustav ako je popularna, u Beogradu tako misli 17%. Sad najlakše bi bilo reći, a jug je takav, brate, ali podaci kažu nešto mnogo tužnije. Taj isti jug je privrženiji demokratiji kao ideji nego Beograd, pravi većina zato što nemaju pojma šta to zna. Ali 62:57% i najbolje u celoj Srbiji zna ko je premijer. Znači, jug nije odustao od demokratije, jug samo misli da ovo što gleda jeste demokratija i zaljubljen je u određene ličnosti. To nije glupost, to je 20 godina medijske izolacije koje je posao odradila do kraja i samo da kažem, u tu statistiku ulazi Niš koji je jedna od tvrđava studentskog pokreta koji sigurno vuče prosek najviše, što znači da je ostatak juga i istoka realno još dublje u toj drugoj stvarnosti nego što brojke pokazuju. Zašto izdvajam baš ovo? Jer se na jugu trenutno dešava apsolutni haos od Podesa, SSP-a i Srce koji pravi lažne studentske grupe i od vrata do vrata manipuliše ljudima i maltretira ih, gde ljudi misle da su studenti, pravi studenti, ljudi koji se bore za pravdu i menjanje sistema budale i da su jedine opcije SNS ili proevropska koalicija. I šta god Crta rekla i onaj Klovan pričao na TV-u, ja sam ubeđen u jedno, da je ovo istraživanje rađeno za SNS, da prvo može da demorališe studentsku listu i kaže gde vam je tih čuvenih 70%, ali i da se vidi dokle su stigli sa ubijanjem ljudi u pojam i da mogu bez brige o gubljenju, da kažem, glasova dole na jugu, da raspodele batinaše po BG-u, Novom Sadu i Nišu, a da će dole samo od sebe da se reši, jel? Njega, njegovi procenti ne zanimaju, on zna koliki su, oko 1,7 miliona glasova i to je to. Njemu je bitno da što više glasova uzme ovi drugi koji se predstavljaju kao neutralni ili protiv SNS-a. Sad, ovo nije bilo sve što se tiče istraživanja, postoji još mnogo bitnih parametara do kraja, nisam završio. Državni univerziteti, to ste čuli, imaju 71% poverenja, crkva 63, ali pazite sad, policija 44 posle svega ovoga, pravosuđe 40 i predsednik Srbije 35. Vlada 34, Skupština 31, političke stranke 19. Jako bitno. Poverenje u predsjednika palo je sa 60% u 2023. godine na 35% danas. Ta nula o kojoj sam pričao na početku, među glasačima studentske liste poverenje u predsjednika Srbije iznosi 0%. Znači ne 1, 0. Ali isti ti ljudi strankama veruju 1%, vladi 1%, skupštini 1%, univerzitetima 87%. To znači da vlast tu može da učari 1-2% kvazi nekim promenama i oni to znaju. 1% će im biti jako bitan, to će biti oko 65.000 ljudi, sad će uskoro doći do toga. Sad, jako bitno, protesti podrška 59%, ravna linija od početka, ništa se nije smanjilo nikada, iako su protesti malo splasli, da kažem. Takođe, zbog policijske sile prema demonstrantima zabrinuto je 62% građana, kod mlađih oko 30, 84, ne brani jedino glasača SNS-a, njih 78% kaže da ih to ne dotiče. I sad ovo mi je bilo smešno, Stanford je u anketu ugradio i foru. Merili su stavove pre i posle talasa državne kampanje o tom 15. baš martu, kod studentskih glasača efekat 0, 94% pre, 94% posle. Kod glasača SNS jedino što je poraslo jeste ne znam sa 12 na 21%. Znači još više su zbunili svoje, ali to nažalost nije smešno, to je njima prioritet. Jer ti izbunjenog čoveka koji je na sredini i nije ni levo ni desno, možeš da prebaciš na svoju vodenicu neko ko je skroz na desno ili skroz na levo, a ti nemaš nikakve šanse. Takođe, pokazatelj je da im propaganda fenomenalno radi. Publika RTS-a u 54% slučajeva kaže tehnički kvar, sve vam je jasno. Pa onda korupcija na skali od 0 do 10, pola zemlje daje čistu desetku, znači korupcija maks, a sedmicu ili više 73%. Glasači studentske liste 85%, desetka, neodlučni 47%, apstinenti 44%, ljudi koji ne glasaju vide korupciju isto kao studentski glasači, samo ne veruju da glas išta menja. To je jug i istok o kom sam pričao i ljudi koji gledaju TV stalno. Jedina kriva koja odskače je SNS-ova, njima je vrh na petici, koja je najodgovorniji, 38% kaže čitav politički sistem, 16% sadašnja vlast. Kod glasača SNS-a sadašnja vlast dobija okruglo 0%, druga nula na celoj ovoj anketi, a prethodna vlast 42, 14 godina kasnije. Deca se, brate, rodila kad je Tadić izgubio vlast, sad upisuju srednju školu, korupcije i dalje kod žutih. Opet ponavljam, jako zabrinjavajući jer mnogo ljudi sluša TV propagandu, a studenti iz izbore neće imati pristup TV-u.
Ako se pogasi još malo internet stranice koje su bile otvorene za studente, znate i šta se dešava, već svi mi smo ugroženi što se toga tiče. Ostaćemo u mraku, a to se sprema uveliko, verujte mi. E sad, brojke koje niko ne sme da slavi, koje je za studente, među opredeljenima, kojih je 70%, studentska lista 44,9, SNS 35,7, SPS 3,8 i niko drugi samostalno ne prelazi cenzus. Zvuči kao plus 9, ali nije ni 2. U Knjaževcu je u martu SNS izašao na jednoj listi sa SPS-om, radikalima, PUPS-om i zavetnicima. Po jedan blok, pa tako i sabiramo 35,7 plus 3,8 plus radikali 1,4, zavetnici 0,9, znači 41,8. Kad se doda još onaj SVM sa 1,3, stranka koja je u Kuli bukvalno presudila SNS pobedu, čima se Balint Pastor javno hvalio, razlika pada na 1,8 poena. Uzmite ljude koji su neodlučni i čekaju da im sa televizije neko ili Twittera ili Threadsa kaže zašto je studentska lista loša, a proevropska koalicija super. To nisu brojke koje vode do pobede, jer ovde nisu bitni oni, nego oni sa kojima se spajaju i glasovi koje dobijaju od ovih što nisu prešli cenzus. Uzmite u obzir i da izlaznost neće biti preko 65%, a to je maksimum 4 miliona ukupnog glasača. Pričat ćemo o tome sledeći vikend zašto je to jako loše. Znači, to nije vodimo za 9, to je foto finish protiv mašine koja broji glasove, kupovina glasova, tuča na biralištima, bugarski vozovi, ne znam, lažiranje glasove, šta ti ja znam, prekrajanje svih tih glasova na kraju, cela mašinerija, kapirat što ću da kažem. U takvim uslovima foto finish je apsolutno izgubljeni, šanse nemaš. Što se tiče istorije i crtenih istraživanja, samo ću reći da je pred izbore 2023. godine u hipotetičkom scenariju Crta izmerila 49% prema 41% za Vučića protiv te neke kao ujedinjene opozicije, smeću nekom. Na izborima je bilo 46,7 prema 23,7, što znači opustili su ljude da ne izađu da glasaju, boli ih uvo, rešit će se, brate, te stranke su svejedno njegove i nisu organizovali odbranu izborne volje i ćao. U međuvremenu imamo proevropsku koaliciju, oni će zajedno imati preko 3%, to je sigurno, svaki glas tamo je glas za SNS, ja se stvarno nadam da vam je to jasno. Vučić je ritam već zakazao, to vam je jasno, izbori kad njemu odgovaraju, paket pomoći od 600 miliona, neki fond solidarnosti za ovoga, za onoga, isplata do 15. septembra, šta ti ja znam, lista Srbija, naša porodica, da se majmuni lože, spremna, mašina se zahuktava, AI žene, dodaje ljude po Instagramu i Facebooku koje simpatišu kao SNS pa ih smaraju, uvoze se migranti, rešava se jug Srbije, spremaju se Bosanci, Rumuni, sprema se bugarski voz za nas, Crta, Nova S i N1 samo puštaju sranjima kao što je SNS je gotov, SNS je propao. Još jednom samo ohrabrujem sve da se opet organizuju, da se uključe u sve ovo, da se pritisak na loše odluke vlasti nastavi, da se manete gluposti koje vam serviraju po internetu, da vas zamajavaju i da se izborna volja brani i pre i za vreme, ali i posle izbora. Ništa ovde nije gotovo, šta više, jako je loše. Eto, kažete vi ako grešim i bacite like, sub, comment, share, šta god mislite da treba, da što više ljudi vidi ovo ako smatrate da treba. Živi bili.